Manalangin kay kapatid banin kakot, kaya kayong daon matanggap ya. Harapaning Diyos, ikbang mayupayan totoo. O ginureting ay na yang pangmikeka, matula mo la sanang tanggapan baning pamananggap da pangatanggap da keka, lubos ming alarinan ing kasalanan at pangintuliran ming salubungan, kambening malinis sa kapilubluban, ing maligayang panyatang ning anak mo, uling yang ginumi manggaman, king alanangga, ing ginu, yang mantabe kay kayo. Itas yula ring puso yo. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunay aping karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati. At numan ka rin pa, Diyos kingalanangga, at lubos mayupaya ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa, darilit ming kang ligayat abe-abe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa. Sibol na kaning sablang kabanalan, huli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king ang buninggi kang Espiritu ban para kay kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. By me down kusan lubking pamaylas at kamatayan na kingwaning tinape piraso ne. Binya na kareng disipulos nat nga natanggapan niya iti kongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon. Para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan kingwa na ingkalis. Pesalamatan at pinuri binyan ing kalis kareng disipulos nat ngana. Kuha na niya iti ko nga nat minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karig sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Inyang yan igaganakal miyo mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darawon miya kaya kiting tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Man sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman paggamwa mong
ikamingan, mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, ing tipunan na kami anting metong ning banal, ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ingke kang Santa Iglesia, king pamanimuna ng Leo, ingke kaming Santo Papa, i-Florentino, ingke kaming Kalugran Orzobispo, i-Pasiano, ingke kaming Obispo, Emerito, dahil sablang pari, magpari, at lalong-lalo na ing mabilog mong balayan, keti king pakamalan mong parokya, ing parokya na pong Apong Monica. Ganaan mula naman po o igpa. Ding kapatad ming minuna ng pepaynawa, at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambening nuan na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panawon. Pupurian dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, igpang mayupayan tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ala na angga. Abe-abe tapong ening mawus, kingig pa tapong at yubanwa. Sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon be. Ban king kasopanin king ang pakalulo parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtasalang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. King
O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko yung babiya ko kay kayo. Emo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nunelawan ming kasal pantayanan ng kay kang banal na kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapanan ning ginuyang mantabe po kay kayungan. Pakit tamong ining may kakametong tamo. King kapayapan na pong Kristo. Kapayapan kay kayungan po. Kalagurang kapatid nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong milalakog, ing kasalanan na ninyato. Papalad na mo itang may kumbirat tanggap, ing kayang banal ako munyon. Itamungan, Gino, mananasan ang king pamananggap tamo, kaniting katawan at daya ng Kristo. Sadsad na kataasan ng kaking biye alanangga. Katawan ng Kristo. Paganakapo, para king solemne at aregladong pamananggap king banal na komunyon. Panayan tayo po inggo signal na po kaya katamo ning usherettes para patalakaran na katamo ban magpila papunta king pari o EMHC. Para karing sisimba tamo po na tsuking kiluwal, ing komunyon lin tamo po tuliran at magpila tamong adwang pila arapan daring payong amaragol. Salamat po.
Mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. Bukas po, December 24, 2025, banmunye dalan king kaya katamong tradisyon, alubenas ning Pasko, anong nuka rin mo muli lading patron tamo, at kaparokya, iba't karing barangay. Misaraya po ing patyo, tamo karing sa Ken Amag Park, magumpisang 2 p.m. Ang gaking mayari ing misang may tinis. 5:30 p.m., magmula pong mamanyatang ding patron king patyo. At 6:30 p.m., lumuwal ing lubenas ning Pasko. Kaya rin ing lubenas, magumpisa na ing misang may tinis. Kabukasan po, December 25, 2025, tingkaya katamong banal na misa para king solemnidad ning pangabait ning kanu. 7 a.m., Kapampangan Mass. 8:30 a.m., Kapampangan Mass. 10 o'clock a.m., English Mass. 5:30 p.m., Filipino Mass. Dakal pong salamat at Merry Christmas po kaya kayongan. Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, ipagkalub mo sana kay kami, ing manakit bayong sikanan, kareting makapagmulala mong kalam, king pamakinabang. Ing nung makananuming pagmulan, na ingaldong iti, ing kapag masusyan, king pangabait ning anak mo, makanyami mo naman sanang pangaintuliran kamtan, mip nung tula, ingalananggang ablas na, itingan po, aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kalugurang kapatad, keniya po mayayari ing kay katamong simbambengi, kaniting kasyamayaldo, ning kay katamong pamagsakripisyo. Kaya palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Tutuking mikitikit tamo po kanyan, bukas na po. Ne po itam kay katamong preparasyon, kalupa na po nitang anunsyo tamo bilang panyalubong king kebayta na po ning Ginoo. Ne po, dapat at syuta mo po bukas. Nung migsakripisyo tamo pong siyamayaldo, ing main event, bukas siya po, uling kapiestane ning kebaytana ning Ginoo. Agkatanda ko pong makibag-birthday king Ginoo bukas. Amen po? Amen. Ing ginuyang mantabi kay kayo. At bendisyonan na kayo ning maypain Ginong Diyos, ning higpa, po ning anak, po ning Espiritu Santo. Metana po king kapayapan, mi daw ning banalamisa. Benging Diyos po at dakala salamat kay kayungan. Jesus' name.
Kalusog. Mayap at magrasyang bengi po kaya kayongan. At syuta na po king tauli at kasyang mabengi ng kikatamong simbang bengi. Kambeda po rin kikatamong pansariling kapagnasan at kedwanan, yabetala po kaniting misa ring makatuki. Para po king kapasalamatan da dina, Dietz and Lita David, Mayor Roding and Daisy Gonzalez, Parian Diagnostic Laboratory, Manalili Family, Ada Roneresa Lau and family, Evelyn Yadaw and family, at Estrel Mateo and family. Special intention, Jeremiah Galang Baron, Josie Bernat and family, Robinson and Remedios Velasco and family. Para king kaladwada da dina, Monsignor Tans, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Resti, Luis, Ursulo, Josefa, Rodel, Ruben, at ding sablang kaladwo, king purgatorio. Maya pabengi po kaya kayongan. Benging Diyos po at maggrasya tamo po uling at syuta na po king kasyam abengi ning kaya katamo pong simbang bengi. Palakpakan ta naman po nga pong Ginoo uling misad-sad tamo po
king kasyam abengi. Ne po. At kalupa na po ning kekatamong gagampanan, anting kapagsadyan, king kekatamo pong pamagsadya, king Pasko, at intamo pong pamigunam, gagawan, bengi-bengi. At ingpeka kutang tamo po, atin ba talagang Pasko? At ngeni pong pangsyam, kompletuan tayo po yung kakatamong kasyam at tema king simbambengi, dapat buwan tayo po ini bukas king kakatamo pong misang may tinis. Bukas tayo po buwan king kakatamo pong buong kasagutan king kakatamo pong pamigunam. At ingkutang tamo po, atin ba talagang Pasko? Nano pong pakibat tamo? Wa ating Pasko. Sabi tayo naman pong masikan? Wa ating Pasko. At king mumunang Aldo po, ingke katamong tema, balikan tala mo po, bang api dugtong-dugtong tala, ingkwento ake katamong darake king balang metong. Wa ating Pasko, nung ala ng sumbagal. Kaduang Aldo, wa ating Pasko, nung atin kang katayid. Katlo, wa ating Pasko, nung ing tansu, maging yang ginto. Kapat, wa ating Pasko, nung matyaga kang manaya, mipnuking pag-asa. Kalima, wa ating Pasko, nung panusigan me plano. Kanam, wa ating Pasko, nung ing kaburian mo, yang kaburyana. Kapito, wa ating Pasko, nung atin balikid a kapasalamatan. Kawalo, nabengi po, wa ating Pasko, nung atin ng pasinag at atin ng ayayaninag. At ngini pong kabengyang iti, kay katamuyang pigunaman, ing ibang king Ebanghelyo ng Lucas, chapter 1, verses 67 to 79. Wa ating Pasko, nung atin ng maumpisa, papunta king kaganapana. Wa ating Pasko, nung atin ng maumpisa, papunta king kaganapana. Antipong metong komunidad, malyari tayo pong ulitan, itamungan po, wa ating Pasko, nung atin ng maumpisa, papunta king kaganapana. Ban mas lalo pong palalaman, ing kakatamong pamirakayanan, pakilala kay po ngeni kay kayo, ing metong karing kay katamo pong kaparokya, ing metong po na mamantabi kay katamo king balang liturhiya ning pisamban, kay tiking kay katamong parokya. Palakpakan tayo po, Kuya Jonathan Panganiban. Thank you po, Kuya Paul. May pabengi po kay Kayungan. Good evening po. Mahina po yata. Good evening po. Okay po. Salamat po. Ating pa ba talagang Pasko? Ating Pasko nung atin ang maumpisa papunta king kaganapan na. King Ebanghelyo ngayon tauling bengi, ning kakatamo si Mambengi, dandaman tayo po ing Benedictus. Indalit ning kapurian ng Zacarias, King Diyos. Kaya rin ang mibait, Juan. Metong adalit ay napsena, ame buo, lipat ning kasaplalan o kasaganaan. Dapat kayari ning pamanahimik na, pamananayan na, at alang kasiguraduan. Maluwat yang may pipi o may tahimik Zacarias,
Dapat inyang kinimot ni Diyos, minapseyang kayap kapurian, at uyab ning kayang kapasalamatan nga na. Ing munag ning kaligtasan, ipaslag ne kaya katamu, at iba't banwa sunlagya karing atso king karalumduman, at karing atso king nilong ning kamatayan, ban ituntun na katamu, king dalan na ning kapayapan. Ing Benedictus, metong yang dalit ning pamandalo ning Diyos. Diyos yang daratang, uling makasadyana ing kay ganagana. Nune king taong makasadyang magtiwala at magumpisa. Ing Benedictus, yamo metong adalit ning kapurian king Diyos. Iti dalit niya naman ning pamanalig, pamanenaya, at tapat apamamakibat kayo. Bidalit siya iti kayari ning makabang panahon, apamanahimik sa Zacarias. Ketang panahon na iya may kapagsalita, may biyasayang may kirandam ing kayang puso. Libutan ding takot, kalituan, at balamo kabigwana, kanita ni aranasan, ing tahimik o ing ebubulod a Diyos, dapat potang kimot siya, may payayang kikimot. Atin pa ba talagang Pasko? King panahon ngini, bala mo po mawawala ni ing Pasko. Lalo na king yatong mangibabo ing takot. Makasira loob, ding ababalitan tamo king gobyerno, ding gera at miyayaliwang krisis. Dapat in Benedictus, para ka na ako, tuturo na ka ako ing Pasko, mo po petsa, dekorasyon o selebrasyon. Ing Pasko, metong yang pamagdalo ning Diyos. At ing kutang, alwa itang daratang iyo. Nune, pabusan tayo kayang kimot ing Diyos, king kiyakatang biye. Tapat ko kayang makibat, king pamandalo na. Bilang metong atalasuyuyu king altar, at liturgy coordinator ning parokya, buri kaya pong idake ing metong karindakal kong karanasan, ko po malyaring kalingwan, kabaning biya ko. Yapin po ing panahon ning pandemya. Kanita, itamungan po, etamo tinap-tinapan, biglayan tuknang ing yato. Uli na ning banta ning virus amakamate. Megkulong tamo karing kakatamong pibale-bale. Binawal ro ing pamitipon daring tao at ing religious gathering. Menyarala ring pisamban. Lubos ko pong melungkot kanita, uling mituran niya ing kikatang paralan ning pamanyamba kikatamong katoliko. Ing makapakyabe king banal a misa, physically, at personal yang tanggapan ni Kristo king banal a komunyon. Etaya po apagsadyan ito. Alang malino direksyon kanito. Meng ibabo ing takot. Takot king sakit. Takot king kamatayan. Takot king pamagdili-dili. Aking metong mong iglap. Etamo po balo. At eko balo nung ating pang bukas kanita. Eko balo nung migising kang abak o nung mabiya ka pa kabukasan. King makantining sitwasyon o kabilyan ta kanito, ketang group chat mi di Kuya Paul, di Kuya JM, di Kuya Ronel, karing ke po migumpisang mi pag-chat, mi pangutang kami, nano kaya ing malilyari king yato. Ating agam-agam, dakal atakot o aninlangan. Ako po mismo,
aminado ko, ko sasang-ayon king misarala ring pisamban. Uling para po kanako, king panauning krisis, mas lalo tayang kailangan in Diyos, karinta mo lumapit at kumapit kayo. Dapat makanano, nung makabawal ing lulwal, karing pibale-bale, ating pamitipon. Kanita po sinadjust ning Kuya Ronel na mag-live na kamo koy king kaya kang Facebook. Nung makanano ingagawan mong pamag-live na mag-estasyon tamo ning krus karing barangay. Iba't kitang oras sa ito, bigumpisa kaming may mangutang, nano ing kailangan agamit, nano ing kailangan gawan. Ing penabilin ko po karela kitang group chat. Buri ko po tang sisimbala karing cellphones, makapakibat lapamurin at makapakyabe karing kanto king misa. Bigumpisa kaya pong magplano at pekisabihan niya po yamong Arnie nung anapaya. Impekibat na pong among Arnie kanito, sige subukan tayo. Isadyayo la rin dapat at kailangan agamit. Kasabi na po kanitang among Arnie, may paglalawi kami po, uling makasarala ring malls, ding stores, na baluming pwedeng pisalwanan karing gamit a kailangan. Mika pamig alinlangan kami nung misunduya po ining plano mi. Dapat lipat daring ahakit ming sumbagal, pinili mi ingkimot kami pamurin. Memang utang ko at maglawe kong router. May nakit ko pong router kitang balemi na magagamit. At yung dela ko po kiniking parokya. Antimurin, mas may nga pamulala ko po at may tula kami po kanito, may saya kami po kanito. Inyang itang darala kong UTP cable, iba't king kaya kaming bali, na pwedeng may kay extension wifi kening kilupisamban mula kong bento. Aba, sakto ya pong sakto, itang sukad, itang cable. Magmula kitang second floor na po ning kumbento, ang kakini po king mismong arapan na ning altar. Bala mo, sikaran niya po itang UTP cable. At na kayo pong kasaya, ikami mag-set up kanta. Kasi balami, emiras. Mula king babaw kumbento, ang kakining arapan ning altar. Bala mo sikaran niya itang cable. Param niya namang Kuya Raven in kayang lumang iPhone. O ba't iPhone na ako mga nyan? Kasi sabi na rin anak kakayabe ko, iPhone in kailangan tamo. Uling itang software kailangan during broadcast. Ma-download ya mo king iPhone at pwede ya mo king iPhone. Lalo ko pa pong may nga pamulala, king papakit ni Diyos kanako kanito. Uling reni palang mismong taong kasabi ko, dening anak, di Kuya JM, Kuya Ronel at Kuya Paul. Biyasa la pala at makaintindi, king pamag-layout at karing software o apps na kailangan karing social media platforms baka taong makapag-live. Metong niya pong malino tanda na ingrasya ng Diyos, ingrasya ng nga pong Ginoo, kikimot niya karing makasadyang sumuyo kayo. Pekisabyang kerin po kanitay Kuya Noy na nung malyari lang magkanta o tigtig. May kipat siya po, malyari kong tigtig, at pwede rin po yati may kayang asawang magkanta. Ilang nga duwang mi asawa, kaya be mi lang nagumpisa kin live streaming.
Pekisabihan tayo rin po i Ate May Enriquez kanito. Baglektorya Aldo. At mong katapatan na nayong pong gimpanan, impamaglektor na kanita. At iyamong Arni, game na game ya po kanita. Basta yung panabili na po kay kami, basta at kayo muken, ang tabayanan nyo ko, magmisa ko. May gumpisa tayo pong live streaming kanito, March 18, 2020. Manibat kanita, Aldo ating misa. Apa panalben, king Facebook page na ning parokya. Baski 5 kami mo po ning kilupisamban. Makasulod king face mask, maka-physical distancing kami. Ing misa, mi daw niya Aldo. Imaginan niyo po kanta, libutad ning dalumdum ning pandemya at takot. Atin kung ayanin nag-asala, at patuloy ang saslag ing sala ng Diyos, ay matadda kapilan man ang gaman ngini. Bakit kukwento kay po ini? Uning kalita kay po lubos aunawaan, istong pebosten tayang kinimut in Diyos, king kakatamong pamibiyebe, kikimut niya po higit king kakatamong isipan o abot isipan. Miya po agad ikit nano ing maging bunga ning kaya kaming gagawan Aldo live stream kanito. Hanggang minsan atin po metong ataong linapit ka na ako, migpasyeriyang kapasalamatan, king pamag live stream tamo po Aldo, king Facebook page ning parokya. Para kayo, ing live stream amisa, may giyang maulagang sandigan ning kayang kasalpantayanan king panahon ning pandemya. Uling mituran niya pong COVID, midalaya po king isolation facility. Magdili-dili king kwarto. May lungkot, may nangis. Ay isipan na naman kanong mag-suicide sana kanito. Pero uling may mukla niya pong Facebook, ikit na po ating live stream mass king kaya katamong parokya. Sinimbaya po kanito, iba't kitang oras sa ito, Aldo, sinimbaya po. Para kayo at siguro karindakal asinal pantayang may isolate kanito, karing isolation facilities. In physical apa magdili-dili, amagbungal lungkot, takot, at pamag-alinlangan. Karing kaniting sitwasyon, apa panalbe, at akakayabe king misa, kapamilatan ng live stream, may miyatamong pakirandam na kayabe de in Diyos, kayantabe de ing pisamban, elami kawani king karelang pamilya at komunidad. King karelang pamakirandam king aman ng Diyos at karing humilya ning pari. May katanggap lang spiritual strength, pag-asa, at inspirasyon, banarapan da ing karelang kapanandaman. Ring panalangin king misa, may tula, king karelang panandaman, at may kasaw, maibsan ing karelang stress, pagkabalisa, at pamangulila abungan ng isolation. Para karindakal ing misa, meging oras nening katahimikan at pamibule, migpaskan loob at pananampalataya. Lipat ning pamagdili-dili, takot at lungkot, meging kayabela king misa, baski king cellphone
o screen na po din karelang cellphones. Metong yung pamipagana karelo na in Diyos malapit yo, na ing pisambon, mabiyo at mamantabeyo. Nakaila mismo, ela may kalingwan. Karing salita ng Diyos, karing humilyo, at karing panalangin, meging sikanan, pag-asa, at tulara. Bakit ko kwento kaya po ini? Uling in Pasko, iya mo mag-umpisa karing Christmas lights, makasinding parol, o karing Christmas carols, o nunanong sidyata mo para king Noche Buena. Mag-umpisa yung Pasko, king tepangan o sika ng loob mag-umpisa. Baski ekaw buo makibat, baski ating kantakot apanandaman, baski kulang ing gamit. Ketang panahon na pakasarala ring pasbul daring pisamban, enesera nin Diyos ing kayang presensya. Ketang panahon na binawal ro ing pamitipon din tao at religious gatherings, ere binawal ing salpantaya ko. At kanitang balamo ing yato tinok ng iya, ing misa ay amitok ng uling in Diyos ami papasyag king Benedictus, Diyos yang dadalo, Diyos yang magdalang sala, Diyos yang manimuna karing kiyakatamong takbang. Nyawa ating Pasko, karing taong mas pipilinan ra ing mangutang, kesa king sumuko o paisira lalub. Karing taong mas pipilinan ra ing magplano, kesa kabod mo manaya. Karing taong makasadyang sumuyo, baski alang katiyakan king bukas. Lipat ning pamag-alinlangan, uwa ating Pasko, nung ating maumpisa, baski king malating bage, king group chat, king suggestion, king lumang cellphone, o king saktong keyboard. King paring sinubok, ating Pasko. Uling ing mumunang Pasko, yarin po perpekto. Alayang bale, nunukor ni ibait ni Birhen ni Jesus. Alayang kasiguraduan, alang seguridad. Pero ating kapamintuan at kasalpantayanan king Diyos. At atinding pamangimot at karinya mibait in Diyos. Ya ing migumpisa, itamo ing manyundo at yamo rin ing manari. Ingkutang kuking ka na akong sariling eni. Makasadya ko kayang magumpisa, bandalawa na ako pasibayo ng Diyos, at malyari ang pasibayo ing Pasko, king kakong biye. Maya pabengi po kaya kayongan. Nakalpong salamat, Kuya Jonathan, king kaya kayo pong magrasya at masampat, apamagdake, king balang metong kaya kami. Benedictus, from the Canticle of Zechariah. Blessed be the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Benedictus, ganapin pong Kuya Jonathan, blessing. Ating Pasko, nung atin ng magumpisa, papunta king kaganapan. At ngani pong Pasko, taranggapan tayo po ing maragul a blessing, apin ing pangabait ning Ginoo kay katamo.
Ingkutang po na malyari tamong pigunaman, makatanggap tamong blessings. Dapot, makanano tamo namang darake, ing blessing ay ni, kareng aliwang tao, lalong-lalo na po, kareng kapamilya tamo. In the silence of our hearts, we reflect, how do I become a blessing to others as well? Benedictus. Blessed be the Lord, the God of Israel. King di takpong katahimikan, suryantala po rin kay katamong sarili, pasibayo, mamarap king apong Ginoo. Pasalamat karing ega na ganang grasya na eta mo anyawaran dapot papiena. Isadya tala pong eni, rin kaya katamong sarili, para king kapag masusyan ning banal ay Eucharistia.
Abayabe tayo po ngayon purian at pasalamatan ng Ginoo, King lagyuning igpapo ning anak, po ning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya, ating lugod na po ning Ginoo, yang mantabe kay kayungan. Pasibayo po benging Diyos kay ko sabla, kalugurang kapatad, miras na po ngeni, king kasyam na nangaldo ning kikatamong pamagsimbang bengi. Yan na mo naman po ing katataulian diling aldo, ning kikatamong siyamayaldo pa magsakripisyo, king pamagsadyata mo, king papalapit at eta na apigil. Kapag masusyan, king kebayta na po ning kikatamong Ginoo bukas. Kaya naman po kaniting banalamisa, banta mo maging matampang misundo kaniti, king mipnong kapakumbaban, panyawat tapang kapatawaran, din pong kekata meging sablang pa magkulang at kasalanan. Iyak kasta po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Ing idala na katasan ang gaking biye, alanangga.
manalangin tamo. O Ginoo, mamalagwa kang datang at ekapay balam. Ban kanita, ring manalig king kayapan mo, mi pamatunan na king panyatang mo. Ikang Diyos ang mabibiye ang mag-ari, kagum ningig pa, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman, king alan angga. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Manok nangan neng payapay David, king palasyo na. Erane abalanan pa, ring sablang kasalang na. Uling ing Ginoo, ya ing mimingat kaya. Kanita nga ng David, kang propeta Natan. Lawan mo, manok nangan ko keting palasyong megawa king sedro, kabang at syuneman ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nga nang Natan, daptan yu itang nanumang mayap ay isipan yu, pablasang mamantabeya, kaya kayo ing Ginoo. Dapot king benging ita, nga naning Ginoo kang Natan, puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo kaya ing pasabi ko ing antikanini. Aliwai ka ing mitalakad king templong pi tuknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong i David, king ako ing Ginong mayupaya, pasabi ko kaya ing antikanini. Kinuwara ka king marangleng pi pagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo ko nuka rin kaman minta, at ikit mo ing simbot ko la ring sablamong kasalang. Ngeni, gawan kayong lalong maragol ing lagyo mo, kesa ka ring pi kabaluan amani muna ning yato. Dininan kayong gabon ing balen kong Israel, at karin kula papanuknangan, at alanang menligalig pakarela, manibat kanitang pigkaluban kulang ukom. Enala meyalipan pa, karing marawak ataw, antimo ing merapat karela, king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at talapagmana king trono mo, manatiliya ing kang pamilya, at ingkekang kayarian. Manatiliya, ingkekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Idalit ko ing kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasiyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman, uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa.
Ating kasunduan agayawa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David ay alipan ko, king ingkeyang lahi, kakuyang papanatilyan ari, kapilan man at ingkeyang kayarian, eya may wakasan. Kanako sabiyan na, ika ingipa ko at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tutuparan ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi manatiliya. Datang na ka, Manuel, ing pamikasan metong ninyos pusan mi, hingke kaming ari, hingke kaming ukop. Iligtas mo kami, o Ginoong keking Diyos. Hallelujah. Kalugurang kapatading Ginoo, yang mantabe ke kayo. Pamipasyag king mayap a balita, agpangking sinulat ng Lucas. Isakarias ing tatang ng Juan, mikat muan niya king Espiritu Santo, at nga nang migsalita, puryantaya ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, inatdana ning kasaupan, ing kayang balen, at timawa nala. Dinina nakatamong metong amayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David, at alasuyo na. Itiya ing malamat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta, king iligtas na katamo, karing kikatamong kasalang, at karing gamat ding sablang masama kay katamo.
Pengako na naman, impakit yang lunos, karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham, a pipumpunan tamo. King iligtas na katamo, karing kay katang kasalang. Ban timawa tamong makasambakeya. Ban maging banal tamo at maging matulid. King panimanmana, king kay kabana ning biyeta mo. Ika, anako, mayawos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king Gino, ban isadya mo ing dalanana at iturume king kayang balen ing dala na ning kaligtasan ing pangapatawad da ring karelang kasalanan. Ing Diyos tamo tunayang mapaglunos at maganaka. Ing munag ning kaligtasan ipaslagne kay katamo ay batbanwa sulagya karing at tsuking karalumduman at karing at tsuking linong ning kamatayan ban itunto na katamo king dalana ning kapayapan. Kapatading mayap ng balita ning kay katamo pong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. Kabilis na po ning aldo. King etaman po amalayan, magkumpisaan niyang linubeng simbambengi, ngeni po at tsuta na king kasyam ayaldo, ning kay katamo pong pamagsimbambengi. Yan na naman po ing tauling diling aldo iti, at kay katamo pamagsimbambengi. Uling bukas, king kay katamo pamiikit-ikit pasibayo, pag masusyantane, ing panyalubong tamo king misa, king pangabait na po, ning kay katamong Gino. Kaya pimpo, kaya kayo pong minyadsad, dakala salamat, palakpakan tayo po yung kay katamong sarili. Wow, misadsad tamo. Kaya po, karenge po may kakompleto, di wow. Kaya po. Timpa naman kintutuki. Importante po at tsuta mong yeni. Kaya po. O iting importante at tsu kayo ngeni. King kasyamayal doon kay katamong simbambingi. O ini po ing tema. Wa ating Pasko nung atinang maumpisa papunta king kagapapana. At iti po king makapaunang pamigunam binyene pong brother Jonathan kay katamo kaya dakal pong salamat kang brother Jonathan. Dagdagan tanya mo po, iting pamigunam, kaniting tema tamo para king kabengya na iti, nung ating nang maumpisa, papunta king kaganapana. Baluyo po, king bayong tipan, adwala po ring dalit ning kapurian at kapasalamatan. Ing mumuna, yapin po ing dalit ng Maria, anong no, pigmasusyanta pa mo po at pigunaman adwang aldo ing milabas. Isano po ing dalit ng Maria, yapin po itang awsan tamong Magnificat. Impong Magnificat ng Maria, delit ne, anyang kaybat neng sinorpresan ing pisana, i Elizabeth. Uliping milam na niya, i Elizabeth, ban antabayanane at naning milyari ing pisa ng Elizabeth pinuri ne po i Maria uling mapalad kano kareng sablang babayi dapot naning pekibat ng Maria ing Magnificat na mupin ing pamipuri at pamipasalamat binalik ne king sablang panibatana ning sablang kalam at bendisyon alang aliwa nun ing Gino.
Kaya king magnificat ng Maria, ing dalit ning kayang kapasalamatan at kapurian, nga nang sinabi, ing puso ko, pupuriane ing Ginoo. Magsayaing kaladwa ko, king Diyos, akanakong talapagligtas. Oy, tapuing mo muna. Ing kadwa, yapuing ebanghelyo tamong eni. Aawsan taya pong Benedictus. Ing Benedictus naman, dalit yang kintana po Zacarias, anyang may anak ne po, ing asawa ng Elizabeth, at uling may anak ne ing asawa ng Elizabeth, ne po, delit ne ing Benedictus, at naning sasabiana, puryantaya ing Ginoo, ing Diyos ning Israel. Blessed be the God, the Father, the God of Israel, nga na ne po. Blessed be the Lord, the God of Israel. Deti pong adwang kantang deti, o dalit, aw sandalang kantikulo. The Canticle of Mary and the Canticle of Zechariah. Bali po, ikaming pari at deng magpari o seminarista, kabisado miya po, kabisado mila reting adwa. Uling aldo, ila puring pangadyan mi. Ing magnificat, bayo ke po matudtud. Ing naman pong, ing naman Benedictus, ita pong kagising ming abak, potang morning prayer mi po. Bakit ning abak miya pangadyan, ing Benedictus, uling nung lawen tayong linyana, ing makasambit la, yapining the dawn from on high shall break upon us. Nga na, ing munag ning kaligtasan, ipasalagne kay katamu, ning Ginoo. The dawn from on high shall break upon us. O itapu, ing kantikulo ng Zacarias, imburi na sabyan, the dawn from on high shall break upon us. Yapinitang ditak, sisilip ne, ing mi pangakong pagasa. Emo, para kareng mi asawa, nune sinilip ne, ing mi pangakong pagasa, lalong-lalo na king bansang Israel. At mi palitane, ing dalumdum king sala. Balo tayo po itaneng galingaldo, wari. Potang milalaban ing dalumdum at kaybat pabagya-bagya, lulub ing sala ning abak amaranon. O ita po, kaya pangadyan niya, itang abak amaranon. Impong mismong kantikulo, o ing Benedictus ng Zacarias, it is actually a song of hope. Dalit niya po ning pag-asa. Bakit? Uling ing pangako ng Yahweh, ti parana. Kaya naman po, o ining sangkan, bakit? Migsayaya. Bakit pinuri ng Zacarias ing Ginoo? Uling ti paraneng pangako na, kareting niya asawa, king kapamilatan ng Juan, at ti paraneng pangako na, king kapamilatan ng Juan, ing pasibayo, kinabyene naman daya, ing bansang Israel. Ne po, pag-asa. Kaya naman po nung balikan tayo, ining kantikulong ini, tungkol yaking nano, ing pag-asang yan, it talks about who we are and the God who loves us. Tungkol yaking meto nga Diyos, ang malugod kay katamo, at tungkol yan naman kung nanutamo, king piyara pa na ning apong Ginoo. Na ing Diyos, binyene ing kayang pangako. Kaya king ebanghelyo, paulit-ulit, ti parana, ing pangako na, kareng pipumpunan tamo, pabalik-balik, pangako, o
O ita po ing amanwana ning Benedictus na pong Zacarias. Ane po kawulaga ing pangako. Bakit? Kasi po ing pangako, ing katulid na pag-asa. Potang memyek ang pangako, mamasa ka king metong pag-asa. Halimbawa, sige, nung ating kampikaw tangnan, sabihan mo keya, sige, mamayad ko kay king makadua. Ne po. O mamayad ko kay bukas, o king ngaliwang aldo, o next week nga na mo. Ingpengakwanan mo, naning malyari, naning gawana, mamagasaya, na mamayad ka bukas, agpangking pengako mo. Makanyan mo naman po king kasal, potang ding mikalugod, mangako laking balang metong at metong, kilup na ning altar, king sakramento na puning matrimonyo. At potang pisyagde ing pangakura, king balang metong at metong, imbalang metong at metong mo naman, masaya, natuparanda, ing karelang pengako, king balang metong at metong. Kaya naman po baluyo, potang ing pangako, minuli yang mipako, emutiwala, ing mesira. Nune, may walaya mo naman, ing pag-asa. Milako at mabura ing pag-asang binyera, kimbalang metong at metong. Mawalaing pag-asang maging tapatla, agyang nano pa yung sabyanan ng metong, uling mesirane, ing pangako. May wala na yung pag-asang mabuuya pa, itang tiwalang mewala, uling sinirane, ing pangako. At uli na nita, mesiraya mo naman, ing pag-asa. O ba't kalgurang kapatad, kakambal ning pangako, ing pag-asa. Bakit? Kasi po, without hope, there is no more reason to go on with life. Naning mamyesi ka ng lubke katamo, bangkanita, magsikap tamo king biye, itang ating kang tagimpan, ating kang paninap, at yang mamye pag-asa kay kaita, kaya magsikap kay Ne po? Potang alang pag-asa, kaluguran kong kapatad, there is no more reason to hold on to what the future awaits us. Milako nakagana, king biye. Dapat nga pong Ginoo, eya po makanyan. Potang may nga ko nga pong Ginoo, tuparan at tuparana. Dimdam tayo po iti, king kekatamong pamamasangini, king kadwa ng librong Samuel. Tungkol ya king nano, may nga kuya iyawe. Naning pangako na, I will make Israel a great nation. Nga na. At makanano ng gawa nito, king wane po i David. Ne po? King wane i David, bilang tanda ning tuparaning pangako. Kaya naman penabilina ning Yahweh, inatan, ing propeta natan, sabyan mo kang David nga na king wakya mo i David, king marangle, king pastulan, dareng tupa. At ing kayaryana, eya mapupus kapilanman, nga na nepo. King wake bang kanita, yang manimuna at maging leader, kareng dakal, akawan, ing kayaryana, emo king pamilyana, nunay king bansang Israel, at ing kayaryana, alayang kapupusan, kapilan paman. Penga kuneng Yahweh ito, at naning milyari, ti parana. Makanyan mo naman po, ing milyari king ibanghelyo napon, ti paranang Yahweh, ing apong Ginoo, ing pangako na kareng miyasawa. Kaya naman po, mi bait iya, Iwan Bautista. At uli na nita, pasibayo po, may kuswelo no na naman, deng Israelita,
Uling kalupanan ni nga banggit ko, ing tauling diling propeta, king lumang tipan niya pining propeta Malakay, Himalakias, at ing kasunod na Iwan Bautista, at ing pila tandarete nga dua, 400 years akupen. Kaya po, may nahimik yang maluwat, ing Diyos ngara, at balara, kelingwana nala. Pero may yakit king ebanghelyo tamo po napon, mi kapagasa lang pasibayo. Uling king kapamilatan ng Juan Bautista, may ramdam nena naman ing siwala na ning apong Ginoo. Ako pong sasabi, may nahimik king Diyos, but God was silent, but He was never absent. He was silent, yes, but He was never absent. Why? Because God sees everything. Akakit na nga ni nga pong Ginoo. Alata mong alingad, inga pong Ginoo. Balo na nga ning apong Ginoo. Mekad ning kay bala manahimik ing Diyos, pero wali at tsuya at kapilampaman at tsuya. Ning kay po yung panandaman tamo, fake tayo pa karing kapara tamong tao. Pero never with God, because God sees everything. Nung nanda kayo po, kumusta kayo? Naning pakibat tamong pane, maya po. Pero nakakaragula problema. Mekad, kumusta ka? Mayap nga mo. Ning kay po, era mambalo, at nakangkarakal, at karagul, apaindalanan king biye. Pero, king hapong Ginoo, alata mong alingad. He may be silent, but He is not absent. At tsuyang at tsuy nga pong Ginoo. At uling at tsuya, ing pangako na, tuparana. Ing nga pong Ginoo po, paasa. Patang sinabi tamong paasa, tutu. Patang sinabi tamong drawing, drawing mo yan. Ing burin sabihan, namanggawan. Ing nga pong Ginoo, paasa, po drawing. Kaya naman po, king ebanghelyo tamong ngeni, King Benedictus meramdam, ti paranang Yahweh, ing pangako na, king bansang Israel, nga na, He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of His servant David. Ti parane, ing pangako na, at may bayitseng tala pagligtas, ang manibat nga na, king lahi ng Aring David. Datang niya, ing Mesiyas, at ing mismong resibo o katunayan, yapi ni Juan Bautista. Kapatad, nano po ing amanwan at payabot na, ning Benedictus kay katamong ning king kasyam na nangaldo, ning kay katamong pamagsimbang bengi. Nano ing lamana niting Benedictus ay ti, na ing Diyos nakatamo paboren. Pulisa nala, ding luwa tamo, at tutulo, aring kay katamong mata. Pasik na nga nakatamo, potangita mo kano, dadalan tamong Canaan, at kapag subukan king biye, at lalong-lalo na, pakabsya nakatamo, itamong daralan, niyayaliwang problema, at kapag subukan, king biye tamo. In short, ing paganakana po ning Benedictus kay katamo, God is not a God of promise, but He is a God of fulfillment. Eya po, Diyos muning pangako, nune Diyos nening kaganapan. Kaya nga na, nung atinang maumpisa,
papunta king kaganapana, karin malapit ne ing Pasko. Kapatad, milabas tamo. O iti assurance na ning Benedictus kay katamo. Mikabius tamo. Pota pong balikan tayong biyeta mo, napot nakadwana, anyang kanitang mamroblema tamo. Mo balo na makanano mong solusyonan. Mo balo na makanano mong apagtagumpen o lampasan. Pero ngini po potang ganakanta mo. Neng kay mga pakailina ka mo. Neng kay mi papatiman tana mo. Bakit? Kay misip ka. Makananong milabas itangam. Makanano kung alampasan. Why? Kasi o yaning pangako na ning Diyos. Milabas tamo, mikabius tamo. Lalong-lalo na, ulinging Diyos, potang may nga kuya, tuparan at tuparana. Milabas at mikabius tamo. Bilang pamupos aga nakakepo, in kwento, anya nga tsuk pa po king universidad. Graduation da po rin king engineering department. At kita pong engineering department ay ita, at pong meto nga migsalita. Kumbaga, ya po ing peka valedictorian, kumbaga. Ne po, magsalita ya. At yung kami po rin makalukluk kami, kaya be ko rin dins, magsalita ya. Ne po, pakisabyano rin graduates. Ne po, nga nang sasabyana, I encourage you, my dear graduates, to never lose heart nga na, and always hold on to faith nga na po. Talagang anyang magsalita ya, very fiery. Talaga pong kumbinsido ya. Kanya pong mag-speech siyang makanyan. Ita pong kasipin kong din nga na kanako. Among, may pagmasdan nga na. Kimpa magsalita na, mapali at kumbinsido ya. Bakit? Kinuwen tunay nga nakayan. Bali po, amo nga inga nakayan. Anya pong second year college ya, nga na, king engineering department. Alanong perang panyundo, king pamag-aral na. O ninging anak, desidido ya. At inya pa mong buntok, biyasa ya. So nanuruging gawa na ning anak, tinok nang ya, uling ala ng pera, hali. Bali po naning gewa na nga na, kinatukya, karembalang offices, at naning sasabihan na, Sir, Ma'am, malunos ko po ka na ako. Bisa ko pong mayari king pamag-aral ko. Ala na kaya pong pera. Sopan niyo ko po, mayari king pamag-aral. Nga na, gana-gana po gawan ko, payipos ko. That was the term. Working student po. Diyan pong utusan niyo ko mas kinuka rin. Sige po, babisa. Mayari ko po sana king pamag-aral, king kapamilatanan ning saupyo. Inga na kayo ni, meto niya ka no pangadi, huling ko kwento na. At makay mo naman na simbang bengi, mangumpleto ya. Naning panen ng pangadi, sana po, detang sasaop ka na ako, ela sumawa. Sana po, isadsad na ako. Wait mo. And true enough, isadsad yung anak. Because nothing is impossible for those who hope with faith. Po. Nothing is impossible for those who hope with faith. Kutang, nano yang ini ing wish you, yan ing daratang Pasko. At yun po kay katamoy tane po. Pasibayo, benging Diyos. Amen? Palakpakan tayo nga pong ginuat talakad tana po. Karembalang kaya doon, aning pagkibat ta po, Gino, datang na ka at ikabos mo kami. Ginoo, datang na ka at
Ban kapamilatan ning banal a Eukaristiya, i Kristo, parati ning pasignangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman, papanatilya ng mabye ing kapanaligan kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ban ing yato, salpantayaya kang Kristo, at makirake king tinape ning bie, ipanalangin ta king Ginoo. Banding galamering sablang lahi, kultura, o bansang e mikakaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod, ipanalangin ta king Ginoo. Banding matenakan a Kristiyanong mibibili kimbyera king panganib, ban miwakasan ing pamaglupig, ayagyag dakatamo king mabungang kapanisyan, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo Diyos, sopan mo keng mipasyag, king kerang amano. Ing amano mo babye kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, banketa a paligayan da ka. Manggaman king alan angga.
Alangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap iya. Harapanin Diyos pang mayupayan totoo. O ginureting ay na yang pangmikeka, matula mula sanang tanggapan, banking patat, pangatanggap dake ka, lubos ming alarinan ing kasalanan, at pangintuliran ming salubungan, kambening malinis sa pilubluban, ing maligayang panyatang ning anak mo. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu yang mantabe ke kayo. Itasyula ring puso yu. Salamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alan angga at lubos mayupaya. Impangayat sumuyang babyet dalan, king masalag ng pangako ning biye alang kapupusan kay kingan. Ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa. Daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami. Kingalantok nandang pamamye kapuryan keka, at abe-abe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareting ay, ingambuning kay ang Espiritu ban para kay kami. Magawalang atawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. By may daon kusan lubking pamaylas at kamatayan na kingwanang tinape, pirasune. Binya na kareng disipulos nat ngana, kunan niya itikongan at kanan niya, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kingwana ing kalis. Pesa lamata na kat pinuri. Binyan ing kalis kareng disipulos nat ngana. Kuana niya iti kongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para kaning sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan.
ngeni gaganakan mi mapamakalulungig pa. Ing kamatay at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darahon mi akikiting tinapi na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, ing tipunan na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banal a kapulungan mong makalaganap mabilog ayato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Leo ing kaming Santo Papa, i Florentino ing kaming kaluguran no Orsobispo, ipasyano ing kaming Obispo emerito, dahil sablang pari, magpari, at lalong-lalo na yung mabilog mong pamilya at komunidad. Kiti po kimpakamalan mong parokya, ing parokya ng Hapong Monica. Ganakan mula naman o igpa. Ding kapatid ming minuna na pong pepahinawa at atsuna siping mo. Tanggapan mo, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingan, karapat dapat magkamit, king alanangga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panawon. Mapurianda at paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan manggaman, king alanangga. Abe-abe tapong ining mawus, kingig patamong at yubanwa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas alang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, yung babiya ko kay kayo. Emo, sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunelawan ming kasalpantayanan, kay ang banal kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari manggaman, kingalanangga. Ing kapayapan na po, ning ginu, yang mantabe kay kayungan. At wantalangin niya rin kasi pingtapo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan, kay kayungan po. Kalugurang kapatid nyo, ing kordero ng Diyos. Ing korderong milalako, ing kasalanan na ninyato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal a komunyon. Itamongan, Ginoo, mananasan ang king pamananggap tamo. Kaniting katawan at daya ng Kristo, isatsat na katasana, ang gaking biye, alananggo. Katawan ng Kristo, Pagkanakapo, para king solemne at aregladong pamananggap king banala komunyon. Panayan tayo po ing go signal na po kay katamo ning Asherets para patalakaran na katamo ban magpila papunta king pari o EMHC. Para ka rin sisimba tamo po ng atsuking kilwal, ing komunyon lane tamo po tuliran at magpila tamo at duwang pilal arapan daring payong amaragul. Dakal pong salamat.
Maya pabengi po kay katamungan, mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. Bukas po, December 24, 2025, ban mo niya dalan, king kay katamong tradisyon, alubenas ning Pasko, anong nukarin mumuli la ring patron tamo, at kaparokya ibat ka ring barangay. Misaraya po ing patio tamo karing sa na magpark, magumpisang 2 p.m. ang giking mayari ing misang may tinis. 5:30 p.m. po, magmulanong mamanyatang ding patron king patio. 6:30 p.m. naman po, lumwal ing Lobenas Pasko. Kaya rin ing Lobenas, magumpisaya po agad ing misang may tinis. Kinabukasan po, Aldo Pasko, December 25, 2025. Ding katamo pong bandala misa para king solemnidad ning pangabait ning Ginoo. 7 a.m., 8:30 a.m. Kapampangan Mass, 10 a.m. ing katamo pong English Mass, 5:30 p.m. Filipino Mass. Dakal pong salamat at mayap abengi po. Talakad tamo po para king tauling panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. O Diyos, pami, ipagkalob mo sana kay kaming manakit bayong sikanan, kareting makapagmulala mong kalam, king pamakinabang. Anong nu makananuming pagmulan na ning king Aldo iti, ing kapag masusyan, king pangabait ning anak mo. Makanyan mimo naman sanang pangaintuliran kamtan mitnong tula, ing alan anggang ablas na. Itingan po aduan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Kalugurang kapatid, kenya po mapupupos, ing katam siya mayaldo pa magsimbang bengi. Palapakan tayo po, inga pong Ginoo. Bukas, king kikatan tutuking pamiikit-ikit, kalupa na po ning mesambit laking kikatang anunsyo, misa na pong salubong tamo, kimpas kong pangabait na ning Ginoo. Dakal pong salamat kay kayungan. Ing Ginoo yang mantabe kay kayo. At bendisyonan ako nga ngeni at ning pamilyayo, ning mayupaing Ginong Diyos, ning igpapo ning anak, po ning Espiritu Santo. Meta na po king kapayapan, mi daw ne, ing banal a misa. Benging Diyos po kay kayungan, at mingat tamo king pamanuli.